Okujaguza oku kubyekuri kw'okusiima Ruhanga ahabw'obusinguzi n'entunguka ezi nebahuumburebereza obu tiireho n'okujanjaaza ekigambo kya Ruhanga. Kuruga obureebereza obu bwatandikaho baasize kuhikiiriza ebintu nyamwingi harimu okubuurira enjiri, okushomesa abantu emiringo y'okubinga obworo hamwe n'ebindi bingi. Omumakanisa yatiraki yayongera Ruhanga yatamani obwegese abaheereza tukatwine abaheereza wabona omuguzi kosha ngo nikyekyo nokumara barayakishaka ngongaba mbuzi atabarya arwabineguroma arwabineguriguri. Right Reverend Alfred Muhoozi omureeberezi w'obureezi bwa North Ankole kandi obiire ari omugyenyi mukuru ahigira abantu obutosha okwebembeza Ruhanga omu bintu byona ebi barikukora. Ogu asiimire kandi yatabarusya aba South Ankole ab'obureeberezi obwigwire omuhanda gw'entunguuka. kandi kureba ubushobozi bakiri imyaka mukaba niba bazabukwe n'umukobwa hariya cyangwa se abagikona mu myaka yo kumenya ahagaze ejo kubanza twashoma embibo mazi embibo ezabwira itake rundi nisiasi nisera namba bikumejero izwese ya mamyasha izindi sera ngaga izindi zaira igana okujaguza oku kuhikirweho abantu nyamwingi kandi boona batabarikiza biikiriza ab'okuhika aha kiro eki. Hanuya n'abantu bingi bakwija kwegera aha project eki. Project nungi munonga ninsiima nayo obunabindi omu parliament enyumaho ngabaasa kufayo nabona irrigation scheme nengashamiza ga rweshika gaza omwana ogwe haza omwana ogwe amakuru gashagarije munonga okukira kugira gubira omwana gw'okwegyesizaho abandi abanyatunga b'omutwe bagagura ebizoba okumajira omugisha the bishop wawahurira the bishop wa diocese abashaka bareba abashaka barati amara kukaine kugareba kandi bishop Okujaguza oku kubiire kuri aha rushozi Kyamate omuri Ntungamo municipality aho abantu bingi bashikire omu mashemererwa. Amakuru aga gasha kwa Samuel Ahumuza aha Bwatayari West omuri Ntungamo.